Kakong Santa Mary Shila kabadi ke Kertong jong ka National People's Party nasan sutengah Saipung constituency lembat kinong elam jong ka party ha ke jingelang balapan long menta ka sengi hasnong mendi hati ki pensyai halo ke jimi ino kinong kit kam bat kit khot jong ka party bat ong baka jingmi jong ki kam don jingta ya ka party nakaliang jong katai ke Kertong kalai thu ru ba menta kilade banjit dakiwe pat kinong kit kam bat kit khot ka pensyai ru ba nakaliang jong ka haswa banjit ya ka kum ke Kertong kalade ban ya slok shua bat ki bat lakhot lang ru ya ki sha ke jingalang tang baki klemwan satia sha ke jingalang bat ong ru ba ka jingle jong ki kalong pen ban ke jingkur khu ya ka party namar nadu basdang kito ki belami henin kesngi kidei ki bomdon jinga trelang Kimdon ke jingmut hi ban kesyan yaka namar kiladon jingmut ban kesyan no yaka weipat ka party. Kumjoru nakaliang jong kinong elam bakantup yaw Presiden ke NPP East Jainti Hills uba Saibor Lang Shadab uba diu MDC u Presiden ke NPYF East Jainti Hill District uba Emlangki Lamare u Walking Presiden ke NPYF East Jainti Hill District uba Di Pakem kilami syakmat ban pensyai halo ke jingmi no jongkit khot ka party. Ha ke juk kapor kila airu ke jingkit bokit riang ya ke Kertong ke Kong Santa Mary Shila Kabaya kun na kasutnga Saipung constituency but kumjo ru yaw ba na lang lendo ubaya kun na kan riu cleariat constituency bakin poi syakathong but kin job don murom hakani ke election ka Kong Santa Mary Shila lembat kinongkit kam ki aimin sem ru ya ki pai ba bakim dei ban sngo no man sem bakim dei bandu jingkermen ka parti menta kadang klan hi kumba ke julong ki nongkit kam chomai balajet hakadi gasngi ki kentup ya o President jong ke NPP East Jainti Hill District uba Saibor Lang Shadab uba diu MDC kasutnga Narwan u General Secretary ke NPP u Dr. Sanki Shangpong u Working President uba John Rewell Perto but ki nongkit kam jong ke Youth Wing ki kentup ya o President ba Emlangki Lamare u General Secretary uba Rio Shadab badru kiwe pan yo inin Rutarik wa DM katu kat ni ki nongkit kam yang ke parti yang in napok district wa napok ke youth wa demi gi naliang yang ki demi gi ke parti yang ke NPP wa de ki daw nang benta ka untuk nang benta ka parti nang benta ka ang man benta nga ke candidate mo nga ko pen CP wa ki nga daliang yang nga kam ka candidate yang ke NPP de do ujet ki nga kam ka candidate yang ke NPP nga da lai slok obaki da lai klam obaki da ikut gi sa meeting borok ki meeting wa da emi tangwa ke jingklot yang ki yo mem wan gi ha ganu meeting da ke jing le gi kan ke kam to wa ke jing khu ya ka parti yang i ba na do na sedang wa mana kam ke candidate kim em ya em lang gi wi em kersan gi wi ki boy em jingmut ki kersan ya ka bi ke parti nga kwa penche borok i ki pat ba yang i hagan ni kapor mhoy o do jingkermen bi nak menta kini gi jingmi gini gi bru yong ka party I de amlang I pai ne de jet thmei ki ginong kit kam yong ka party yong ka district yong I da de I khbori cha ki central body yong ka NPP da ya ong I ki da ong gi khut ka emergency meeting yong thung ginong kit kam yong ka district yong I da ngai te ka ong I wa ka jinglai luti yang I to pun klancho I ka ka party yang I dang poi wi gisngi dang bon ki nong kerchan I nga em jing sio do jingkermen ha do kata wa mi gi ba da do na sedang ha do wakut kim em lang gi I dui te kenten ku blai chi bon sia jarang ngau em lang ki lamre u MDC na narko kondisi da mana ka ubi no u presiden yang ka MPYF ajing itu wa ke parti yang I sangkemen wa yo ijet ya kinong kit kami yang I ne kasi ajing yo to wa kiti ki wayut ngai scam nrai gitu to kajing senyau personal ke yang ki untuk ada bentai yang ke kandidat untuk ada bentai yang ke parti tak ada bentai yang personal yang ki mi no ada ke parti nrai kajing mi ke yang ki ngai scam nam tak ya ke parti yang I nam tak lewat ya kandidat yang I nrai ngap wa personal sipai ba mau do ni kerman kajing yut yang kini ki wada da biut nrai ngakut wer ya kilok ki jor wo yusnok tilang wi yo ya ke job de bentai yang kakang senta Mary Shila kamjo kam dong new presiden yang ile wa hajing yo to wa kini ki kandidat yang I arngut nopo kani ke isyan te yang I nga kitbok kirweng ya ki haduk ka senta Mary Shila war haduk na lang do yo ya ke job ha ka sngi wa yo sngi lakha yo job ya ki bless you one time kita atau MDC yang ke
Arwaso Sutungan Narwan konstituensi uma sebor lang sedap tahdin ke jingmi kubor wada resign kinong kitkam yang ke parti yang yang ke distrik nakaliang yang presiden yang ke East dan Hill district tene de jet inga kam presiden with me ta hajing itu wani kam ne de jet inga bar ngada chimti gini ke kam ta yuluti le neni sakmat pre bhani minta ke parti yuluti wa ke parti yang I unangku ke nakawi ke por sakawi ke por pada ni por le ka por wa jet inga kamu presiden with me le amlang kini ke wa he ki MDC uwi MDC Dr. Sanki Changpung uman MDC yang ka batau la kadong bat uma emlang ki lamare MDC yang ka narpo konsensi pada emlang sirup bat wa ka kandidat yang I bat wa ki nong kersan yang I wro bat wa ki nong rekam yang parti hiwro di emlang ni nexi ta nga kawi akwa ong wa ejing kerku kerdo le minta kini ki perlok ki wa rekam yang ke parti bat ejing kerku kerdo le ni minta yang ki arngut ki kandidat yang I ki wa em hakani ke distrik yang I nado ka kong Santa Mirisela uman ke kandidat yang ke Sansu Tengah Saipung konstituensi bat naliang yang uma nelang long do uman kandidat yang kan ru kleriat konstituensi tengah ejing kerku kerdo ki ulai em long suruh ki yo yo ki ya katong yang kejing job ta kejing mi yang kini ki perlok ngai skema yo man pemban na kejing klani kejing ku yang ke parti na ko bi ke po sakawi ke po tadi ni kita wakajak ku boleh sibut cijarmo yang ngau defender pakem wada chajet ni kamu working president yang ke NPYF te ikublay lang yoro ki nong kersan yang ke parti ki wada yu penman dengan ga emergency meeting da yo jet me ki nong kikam hajaka yang gitu ki wa da resign nagani ke parti te kajing resign ke yang ki nang ibor cucu ke I da yo ya man da yo biang ki nong kikam ki wa thme te mem man go kajing kta ya ke parti ke yang I wat kamu ong ke kandidat ke yang I tentu na do wasdang jing lai luti how news nem ni bentar ni election arjar kat pra mem wi em kilang gi I wat man gi penban gi ginong pentut aga jing lai luti yang I man gi kajing argaten gi I kam ginong krek kam te kat tu betan da mi no gi na ka parti yang I te de yo ulai da ka luti ke wa khoj ke wa chida khnang wa I kam ginong krek kam u em gi kajing yetli te man gi kajing yo bor ka jing lai luti yang I ki pai ba ginong kerchan woro mho du jing kermen gi mho sniaw gi wotok kajing mi yang ki kuta ke parti yang ndrei penban man ko kajing kerku lene kajing klan cucu yang I wa emi kejuk kebuj kejuk kebor u ya kre ne bentau pengklani wa penjob ya gini kandidat ke yang I hagan ni gasan Sutengah Saipung konstituensi ke kong Santa Mirisela wat kamjuk le hapo yang ka kleriat rembai konstituensi yo manek lang dok blej